आता पळोवया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। म्हापशेच्या पद्मनाभ शिष्य संप्रदाय, तपोभूमी गुरुपीठ आनी संत समाजान जनकल्याण महायज्ञ दवरला। 17 जानेराक मोठी कार्यावळ म्हापशा टॅक्सी स्टँडार जातली। म्हापशा 18 जानेराक काणकाच्या सिद्धपुरुष नारायण देव देवस्थानात हो जनकल्याण महायज्ञ जातलो। परमपूज्य पद्मनाभ शिष्य संप्रदाय श्री क्षेत्र तपोभूमी गुरुपीठ संचलित संत समाज म्हापसा तसेच म्हापसा नगरवासी आयोजित म्हापसा जनकल्याण महायज्ञ दिनांक 17 व 18 जानेवारी 2015 या दिवशी संपन्न होणार आहे। ज्या लोकांनी अनेक क्षेत्रामध्ये म्हापसा शहरामध्ये चांगलं योगदान दिलेलं आहे अशा 5 लोकांचा सन्मान गौरव इथं होणार आहे। तदनंतर ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जी स्मरणिका काढण्यात आलेली आहे, आपले उपमुख्यमंत्री श्री फ्रान्सिस डिसोजा यांच्या हस्ते स्मरणिकेचं विमोचन होणार आहे। उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोजान बार्देश तालुक्या खातीर जमनीचे पार्टिशन करपा खातीर सिंगल विंडो सिस्टम सुरू केल्या। ल्हव सरकारी सुविधा ऑनलायन करतले म्हूण फ्रान्सिस उलयला। लोकांनी जो फायदो घेवपाक जाता दिसता म्हाका, आनी चडश्यो आमचे पार्टिशन केसी आहा पळय त्यो कमी जातल्यो आनी ऑनलायन सर्विसीस घालपाची तयारी आहा आमची। वेर्णेच्या आग्नेल पॉलिटेक्निकान स्विडनांतल्या तुंबा जिम्नॅझियमाचे विद्यार्थी आयल्यात। विचारांचे दिवप घेवप करपाचो भाग म्हूण हे विद्यार्थी गोंयान यो वच करतात। कार्यावळीचो आग्नेल पॉलिटेक्निकाच्या विद्यार्थ्यांक फायदो जातलो म्हूण प्राचार्य सुभाष लोटलीकार उलयलो। This exchange program has provided an opportunity to Agnel Polytechnic students to get an international exposure in terms of the technology advancement which has taken place in Sweden. At the same time, it has given an opportunity to Polytechnic students to showcase the Indian talent in terms of cultural programs and the education which is being imparted to them back in India. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। जाता तितले चड सर्तींनी खेळप आनी अणभवांतल्यान शिकप हे बऱ्या उदेंत्या प्लेयराचे ध्येय आसता। वास्कोचो स्क्वॉश खेळगडो यश फडटे आज मेरेन हेच करता आयला। पोरू तो राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय सर्तींनी 13 वर्सां पिरायेच्या गटान बरो शायन जालो। अनुसावन तो 15 वर्साच्या गटान पावला। हालींच जाल्ले ब्रिटीश ज्युनियर ओपन सर्तीन ताचे मुखार नवी आव्हानां आशिल्ली। तोय अणभव ताका बऱ्याक पडला। This England tour was very good for me. I got to play with world-class players. In the first round, I played with from a guy from Grant Streetman from USA. I won the first round. Second round, I played with Lionel Cardenas from Mexico. I lost to him, but who was very good. Then in the plate event, first round I played with Rafael Galvez from Peru. Then the next round I won with Rafael, and then the next round I played with Takao Martino. I won with him 3-love, which was a very good game. And then I played with Veer Jyotrani from India, which I usually have to lose with him, but over there I beat him 3-love, which was very good. And then my last match I played with William Ezerti, who I beat 3-love, which was very good for me. And then I finished 17th, which was a very good experience. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।